Аиԥылара аарту Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит аинтеллигенциа ахаҭарнакцәа еснагь ҳҳәынҭқарра ргылараҿы рлагала шырацәоу, убри аҟнытә дара русураҿы ирԥыло ауадаҩрақәа рзааҭгылареи, урҭ рыӡбара замҩақәа ралхраан ахшыҩ еилаҵареи шхымԥадатәи иуҳазгәеиҭеит. Абзиала шәаабеит ҳаҭырзқәа уҩызцәа, иахьа ҳаиқәшәара зызку убри ауп, аҵарауаа акультура аганахьала ус зуа ҳәара аҭахума шәажәа даара акыр аҵанакуеит, исҭахын исаҳарц ишәыма апроблемақәа, нас ишәзеиҭаҳҳәоит ҳара ҳнапы злаку аусқәа, иарбан приоритетқәа иахьа иҳамоу, ихадоу азҵаарақәа ҳаԥхьа ишьҭоу, убарҭ азҵаарақәа рыӡбараҿы иаҳҭахуп ҳара шәгәаанагара ҳаҳарц. Убри азыҳәан иахьа шәеизаҳкит. Аиԥылараҿы ишьҭыхыз азҵаара ахадақәа рхыԥхьаӡараҿы иҟан аҳәынҭқарратәи аполитикатәи иусзуҩ Нестор Лакоба иҭоурых-мемориалтә музеи ҳаиҭашьақәыргылара. Нестор Лакоба ихьӡ зху амузеи ари ԥшьынҩажәи зқьышәи ԥшьынҩажәи хԥа шықәса рзы раԥхьаӡа акәны ишьақәыргылан, ашьҭахь ижәдыруеит аибашьраан уи аахаӷәӷәа аиуит. Аиҭашьақәыргыларатә усқәа инарҭбаан иҟаҳҵартә еиԥш аҭагылазаашьа ҟамлеит. Сергеи Василиԥа Багаԥшь ихаан убысҟаны ахыбра еиқәырхан, ахыб ақәҵан ара дтәоуп Александр Золотински-иԥа Анқәаб, усҟангьы аԥыза-министрс иҟаз уи напхгарала убри ахыбра еиқәырхан. Убри иахьатәи ҳаиқәшәараҿы хәыҷык инарҭбааны ҳалацәажәар сҭахын. Аамҭа рацәаны ицеит. Ҳаргьы есымшы ҳаԥсы ҭаӡам, уи аус здыруа иаҿу. Иахьазы иара абри аибашьра ашьҭахь актәи етажгьы ҳарҭеит. Уи цәгьала агәыӷра ҳнаҭеит, уа хара-дахара изыз зегьы рхьӡқәа ҳарҳәап, документқәа ҳамоуп, уа ацәыргақәа ҟаҳҵап ҳәа иаҳгәиҭан. Иахьазы ҳара ҳҿар, ашкол иҭоқәчқәа имаҷны ирдыруеит уи аҭоурых. Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит Нестор Лакоба иҭоурых-мемориалтә музеи аиҭашьақәыргыларазы аусурақәа ҳазҭалоу ашықәсазы ишхацыркхо. Музей мы будем восстанавливать в обязательном порядке. Александр Золотинскович, мы, наверное, тут пойдем по такому пути. Государство на себя берет первые шаги, и мы, наверное, какой-то марафон объявим в том числе. Сейчас, наверное, надо будет предусмотреть первые шаги, связанные с концепцией какой-то, да, развития этого музея. Надо посмотреть. Что касается вопросов финансирования, надо посчитать примерно, во что это может сесть. И мы эту задачу, которую перед нами поставила общественность и озвучили деятели культуры, просто обязаны решить. Сейчас я затрудняюсь, о каких сроках можно вести речь, но мы к работам должны приступить в 2022 году. Аиԥылараҿы доусы напхгаразы иҭоу аусҳәарҭаҿы иҟоу аҭагылазаашьа далацәажәон, убри аан ауадаҩрақәа зхылҿиаауа ахырхарҭақәа ирзааҭгылон. Убас Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор академик Олеко Горамиа иҳәеит, аҵараиурҭаҿы аспорттә комплекс аҟамзаара аҿар рааӡараҿы аԥынгыла шыҟанаҵо. Иҟамзар ҟалап адунеиаҿ иреиҳау аҵараиурҭа аспорт комплекс змам. Ҩажәа шықәса иреиҳаны иҳамаӡам. Сахәаԥшуан аԥсуа телехәаԥшрала апрезидент раԥхьа днаргыланы марш старт аныҟарҵоз. Ииашоуп, ииашоуп. Аха ирыԥсыхәои ҳара ҳҿар ҳаҟны ацара зҵо. Убри даара иазхәыцтәуп. Хын-ԥшьынтә ирҳәон абригьы ашықәсаз иҟаҳҵоит ҳәан. Нас аҭагылазаашьа ицәахон, ҳара ҳаанхон. Уажәшьҭа ари акомплекс ҟамҵазар, иреиҳау аҵараиурҭа
ишахәҭоу еиԥш аус ауеит ҳәа иузҳәаӡом. Аиԥылараҿы хырхарҭала еиуеиԥшым азҵаарақәа шьҭыхын урҭ аԥсуа бызшәа ахархәара иадҳәалоу ауадаҩрақәа, ҳтәылаҿы иуԥыло ӡыргарақәа, аилагарақәа шрыцу, еиҵагылоу аҿарахьтәи ҳа ҳҳәынҭқарра иахәо специалистцәа разыҟаҵара уҳәа ирызкын. Амра Зарандиаԥҳа, Михаил Братухин, Саида Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.